sikwazi ukukhuphulana sisodwa sinomnotho mangabe sikhona sibambisane omunye umuntu ashayele iqatha ashayele nomunye umuntu omnyama njengoba ubona nje napa abafana abancane benza ama-event azobe uthula ama-event lapha irally lapha nerally mebesuka la abantu bangena la bazongena ngawo la ma-ambelta la lento itshengisa intshisakelo nokubambisana ukuthi abantu abamnyama negenge encane abafana abancane bathole uxhaso noma ngabe uxhaso abalitholi ngaphandle kodwa thina njengobantu asibadala we need to give them ilegacy sibafundise sike sithi ke mase basiza ke sithi engikwenze kuwena ngoba ama-blessing awatholi kulowo muntu kwesikhathi engikwenze kuwena nawe uma ukhulu ukwenze nakwabanye abantu okuyena ke umnikazi noma umnini wale ndawo futhi angikunika ithuba ubingelele kwiMashelela TV. Ngibingelele abalaleli ngibingelele bonke abalaleli beMashelela TV. Ngibonga ithuba lokuthola ukukhuluma nani bafowethu. Ngibona iClermont ishintsha vele kunomlando iClermont siyazi ukuthi amaqhawe amaningi asuka lana ngiyabona futhi ukuthi ke unendawo enhle kakhulu eyokuncebeleka kakhulukazi kubantu abathanda ukujabula ekuyona ndawo ngibona ukuthi ke la iClermont idonsa isha abantu abasuka koMashu Mlazi ungabalotho ngathi Stenga yonke indawo bayeza lana mhlambe ubhuti esingasho ukuthi mhlambe yini le engaka mhlambe edonsa abantu sike ngakuzwa la ngaphakathi ukhuluma ukuthi uzoba nesithebe maduze okuyinto engicabanga ukuthi lokho ziningi indlela onaso njengamanje. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthola ithuba ukuthi ngiphendule lo mbuzo. Ngeke ngithi mina sabantu abamnyama kufanele sifunde ukuthi supportaneni. Lezi zinto onesibona zenzeka lapha nako komhlanga kobani into esingazenza leso. Iranda round elokushini. Sikwazi ukukhuphulana sisodwa sinomnotho. Mangabe sikhona sibambisane omunye umuntu ashayele iqatha ashayele nomunye umuntu omnyama njengoba ubona nje napa abafana abancane benza ama-event azobe uthula ama-event lapha irally lapha nerally mebesuka la abantu bangena la bazongena ngawo la ma-ambelta la lento itshengisa intshisakelo nokubambisana ukuthi abantu abamnyama negenge encane abafana abancane bathole uxhaso noma ngabe uxhaso abalitholi ngaphandle kodwa thina njengobantu asibadala we need to give them ilegacy sibafundise sike sithi ke mase basiza ke sithi engikwenze kuwena ngoba ama-blessing awatholi kulowo muntu kwesikhathi engikwenze kuwena nawe uma ukhulu ukwenze nakwabanye abantu. Yamnandi kakhulu ukuzwa udaba onjengalelo esikhumbuze la ukuthi ngomhla ka 29 November kuyona lenyanga le esikuyona siyavuvala unyaka simeme wonke umuntu indawo neindawo ukuthi ke abeze la eClermont njengoba besechazile ukuthi ke izoqala ngale groundini iphinde futhi ke sizoyivala la kuyobe kugcwele kuthe phumu hey bayothi unezilwane kanti istrategy ukuhlakanipha. Yebo kunjalo. Lokho nje ngiphamisa kakhulu ukuthi abantu abazama ukuthi basupportane kakhulu abantu abamnyama thina sinesihlave esimbi sokuthi angazi ukuthi umona iba nomona ube nomona ube nomona igama elithi umona lingelibe khona lingekho igama elithi umona kodwa iba nomona omuhle ukuthi ubuze ukuthi omunye umuntu wenze kanjani nanokuthi nikwazi ukubambisana ikenge encane namanje ingangena emadrugsini ingene zona zonke izinto lezi ezikhona njengamanje through ukuthi thina sithi sibadala singazi ukuyisupport nohulumeni umbala singajabula mase kube khona imicimbi njengale angenelele einganeni ngoba ingane ningi zinawo ama-talent lokho asigcini lokho kuphela sokwenza sohamba senza ngisho sihambile ngisho ikole njengoba ngeke ngakhuluma nasekuqaleni ukuthi senza ama-talent search ngoba kuwona wonke umuntu odalela ukuthi afunde esikoleni uthola omunye umuntu uNkulunkulu umdalela ukuthi akwazi ukuthi ayiphilise ngethalente lakhe so lokho kukhona emqondweni wethu ilokho sithi ke esinako okuncane sivivaneni asilekelelane sibambisaneni mangabe sibambisene sizokwazi siye phambili ngiyabonga. Yashaya ingwevu endala madoda. Talking from experience indoda ke lena ke ekade yaqala amabhizinisi namhlanje inendawo yayo okuyiyona lena oyibonayo ukuthi cha impela ke nathi sinawo ngisho ukuthi sinawo uMax wethu la eClermont impela njengoba uyibona insizwa ihleli lapha nesitezi kumnandi ke kunje ya so sithi ke ngomhla ka 29 November zakala nganeno woza uzoyibonela umnandi uzojabula nathi ke kanti igama lami ke ngithe ngu MC nguNkomo sengwa kaNdlandla sithe Mashelela TV ngibonge baba thank you.